Tu mengkaki lako konoran Pak Gauran Sitaruna yang motu maatok ko kaparengesan apa kukua tabe ta rapak soalna sang ada atas si salongan ke bangka semeki si salama kutolepa ta padan torre torwanta ta kasiri ta katang kayang Palembang te la di pana ata na dolo di pana ata makam bante kamu datang ku maduren lain dena sang alionan lamai tondok kiring jomai pira-piraninan upu na manan na si Pak Kada itu Rabu na Palembang alako Pak Palian ada kumua ia te di pana ata syumpu na te lantok ko te kaparengesan mintu tu di pana ata ke nawalai kada turu konaya moya ada ato kutolepa selagi itu dialang kada turu na paria na rangi sukarna luk koya moya ada atato jadi biasa dengki mekutana kumua den pisangka tuka batu solo kona sangka tuka bawasi te Pak Kurian sumanga di pasyumpu natal nasusito kuri sumanga kamu detangku lam tetangana tondok sia jome bana Lembang pekamberan paranuanan tu tontong sangina sang kutu ubanne nalan di kadara ta ama kalima atau mara podo mete tongkonan jadi laku sorong mo lako mama naeren ke bisa narampun dete isia yokom pana ata ite yana te situru kada turu na to marapu lako sulu tu kupu sabu sangana kita tak ada na kendek indete podium ya mak pisana dari Batik Parelabi akan diwakili oleh Kakak Joni Tula. Kakak Joni kami persilahkan boleh ke sini naik di panggung. Kemudian dari Batik Neso Gelong Suluku Indone 1 ada. Kemudian dari Batik Likualo yaitu dari Nenek Rante akan diwakili oleh Nenek Donald. Kemudian dari Batik Nek Lai Sesa kami mohon kesediaan Mama Buning. Kemudian dari Batik Nek Lai Tangke Mama Nonongan ya Dokter Mari. Kemudian Papa Luber kami mohon kesediaannya untuk naik di panggung. Kemudian Ananda Batara Agung Manik Allah. Iya, tapi aku bapak lain tak benda ini deh. Sama bu pendeta ini aku mau bayun na tongkonan kaladun sarong kalau ana si kambe kaparengesan ladi pado palempeng na bapak na iin. Namanya di Patengka perwakilan keluarga nalan kada turu nabendan ti tahun solapitui sangami kita nasa mintu rapun na tongkonan kaladun pebendan do alam mo kada turu abe ku Bapak Narisna perwakilan kaparengesan mi tanda sabi dete nah abe ku Bapak Lahilda mi dete untanda sabi jo na may kabahasan bilang namandat dumi tongkonan te lana soyanan siyambe naiin situru kada turu na tumarapu nala ditintiar sari kada dumi tongkonan Papa Hilda dete Papa bismillah di sebelah di sana sedikit iyo mandat dumi tongkonan te napado palemping na tumarapu do palemping na Papa naiin lana soyanan te kaparengesan iya moto nala ditinti dumi tongkonan kaladun situang sari tatolamban anna ma tonorong
Ia beban nasiranna, ia pandan nubalena di jintian sarita sabak mandat do mitongkonan lana posarong sia papa naiin lana pobayu sia bapa Lexianus Linting. Ia tulang tokoi toba arah pubang saya sa dalam kadaturo. Napa sambungan pun berat, napa pampuran pau-pauna. Kukuami dawallo da bulan Batara Asia-Asian. Da narondoni na ala pamerangmo da na sarumboni na bewarambo ke bendan na sumambo kadanene ke tunan na sumusa to di patawunga na parwangi na amali turiyang na tongkonan kaladun na empon na amali ulo sumulig na esungan si kambi kaparengesan kurang po na pasumbungan puluk kusay lapampuran pau-pau. Dia tema Allah tetemo, dia tekulla temarasan, siumpuna, laun tokoi, inde, muane ranggaina, bati pare langka, bida pas sasaran tuyu, ambena iin tung kasanganna. Kukua siman na atangai langi, tabe tetepanulungan, siman tepatulak kanan, tabe teparan di karua. Siman narak langan nurun na langi, tabe tanda musirun na batara. Siman na saweng ko bulan na padang, tabe lipo sarwe na sanda kasalle. Siman kalambunan nalo tabe kabutuhan kulla. Siman tamatalangan na nalo tabe kadelekan na sulo padang. Siman te pangan na tondok, tabe panglisuan na panglian pantara na kanakusiman, panglada ku katondok. Tabi nene mangan nasangka to dalentenan panikuan rere tung kasanganna. Tabi nene urau kita tongkonan ungka limbui tesungan toba raputallang tongkonan kaladun tung kasanganna. Tabi kasal lebarinne siman kalandu kaun di tabi sitang asiloro kalalamba lakaywana. Kupalidan na langampung daw tangan langi. Makamban ni manikutan kay kalo manimpa imanikulen da pasalauma. Natang manda aku pabalakullo tang manimpa aku pakulang bubang bapena kada turun na tongkonan kaladun bisa sabungan na esungan si kambi kaparengesan lampadang lilion saya ku pamatua induk ku pamatua langi dia terpangarantian manikin na tongkonan kaladun lateng katedoran dan dipulukku kakumbaya karambau darah toleng kolilaku nalesang bubutin deta talu baka tutoyan kepemimpinan lantoraya matin pisan na sugi na manaran buda pasugi na tuduh bati na tongkonan kaladun na papanay kepabaran pasugi yang dimaksud sugi dan patangaran sugi pesiparan sugi buhan kada manara makada manara matanga manara umpuga itu melola manara prenge todok matin buan na barani buda batu barani naya te papa nain ke ukuran lama sijagur apa yang tulisan barani ke baka barani mengatakan benar kalau benar salah kalau salah apakah mau pendeta tidak mau pion dan lagi umpanya ketuanan orang yang dipandang baka mabentan kina yang dalam bahasa Alkitab di bawah hikmat untuk apa sugi untuk apa barani kita itu kakidan betul apa kina ia memakai dengan hikmat itu yang paling utama. Tantu jelas apa nai inte talu baka. Lakukan lemaka dalam tema lima palu. Lama berkiran dan lagu tamu tuna aturial na tongkonan kaladun. Walau sumerik na sungan sikambi kaparnya santai kumua. Mangka berkabitoyan kada situru. Mi kangkaran bisa bunganna. Kumain desyambe naiin. Lampo bayu na tongkonan kaladun. Lampo sarong karwana sungan si kambi kaparengesan la si kambi kaparengesan si tarana patagarian si balayan la si lele timi kayo salana sa kumangkar kami tayo kana si terus salana sa orang sa 55 tahun kutole pa mangkar kami tayo kana si turu kumusambe naiin la si kambi kaparengesan si tarana patagarian si balayan si lele kami kayo salana sa pisang pa pentalun ke katorayanta sato istempel kukwani maka dalaten mo mapau indir kuwani ranggaina bati pare-pare langka bida pas sasaran tuyu
Syambe dai intum kasanganna leksiadu selintin pa gantian makaranga sangga kada tam araputan alam pada paling pemi inde kaparengesan lagu ko lagu turun tematami latem mau mapa lagu kalemi kumua sadia ko biraka ladi toko mendadi toparenge sadia saka sembilain lampu sarang bulan atau kurang kaladun lampu bayu makarai na sungai si kambi kaparengesan kuku ala maka dalaten mau mapau puang tandu sa buah bandang te tirindu batu patoko mentira limbang ko video te parang te bulan na tongkonan lai tongkonan kaladun memang talumele kumi dia te pangalon ma ane sungan si kambi kaparengesan inde anak pare nangka bida passa sarantu ambe na intung kasanganna Bapak Alexianus lintin pa agantianan makaraengina nalam mo kada turo to maraputallang nakang kanan bisaran sa mga makalima to makapunalaw lampo sarang palelen na tongkonan kaladun lampo bayu makaraeng na sungal si kambi kaparengesan la si kambi kaparengesan si taranak patagarian si balayan sila ya kumi bate putangan niyo suranasa dari kukua inde ko to kutingga inde to ku parok koy kada den na pa puala renden ko kita pula limbo na balayan ko lang sa panaminanga na pamamma ko diyo kalambuan mo ba na pamatimbo ko diyo mataw ta sore anna masakkiramu madarinding pa inamu langan Allah para lalang tuamu daw bulan para daw paayammu langan kalau tangan langi rek sepa din bulan minto turuyan na tongkonan kaladun wala sumarin na sa sikam di kaparengesan mi tentang tamu-tamuan nenne rompa-rompasan si tamu taluluna si rompa patara-tauninna lolo tahu lolo tananan lolo patuan tauninna bangunan banua tontong makburing titumende langan maklangkan tia aboro uson dan nenek kepana usolon todolo kaparayanna kurre sumanga na paraya sanda tarapa na pangimbongki ibu pendeta may makumita mas tambayan bendan mo diyo tingayon bi opuang na sabi minto to maarapu ambe indo kombongan sia tondok te taumi to matuangki Bapak Alexianus lintin tumangka mo mangaku dio tingayomi kumuasa dia laun nangkaran ni te pasanan sebagai to parenge ludomai tongkonan kaladun puang pasak kemi te taumi anna ponno kakinan undang karan ni te pasanan na pomalabi sangami na pumaupai mintu tomarapu sia tondok perangikan puang turampo mati olomi lansangan na puang ki puang Yesu puang sia juru salamaki amin. Iya, kepasangan pasapu la nawakili ki mangkadelang karaturu lagi pombe na lamparapuan lagi pombe na kita sangatolayan ambil ku sampai melada Bapak Joni Tula dengan hormat dipersilakan. Puang umbala lipudainan puang totumampa angge mairi daw te kulit na padan para koi pasakemi te songko puang nabongan ni te kaunami tumangka sadia lansangami sediong manna kamatotoran dio may kamu laun tarimai te pasanan parenge domai te tongkonan kaladunna suangga mentu kamadiongan indenasan kami opuang
Kamu mana kipen kalangkai. Kamu makai ringan lagi kataku siap ikasiri. Pamatoto kan yo buang. Pamatoto ite tami. Tukiala turu lan para buang tongkonan kaladun. Lamendadi parenge si turu pasanan tumbi pelok lana pasan lana renge lan telilina padang tondok lion tondok kiring lan sang tepona sakodo kodona tanah matahari Allah kutole bau puang diom kama diongan pena kupioleng komi umpanke komi kukua kamu mana kisatuana ya malangka komi puang kitontong madiongan belanda miongan di kure sumanga amin mana dia tengah nak bukan apa bukan ni Coba kau pesan lah. Ya. Otak kecil. site kita ya tapi kamu solanasang tomatuangki ia teh mbekku di potoro tomatua lan tongkonan kaladun na suangga tasi turui solanasang laumpasan kaparengesan sanda turu komi kumalasi kumua lan pakaborona puang kisi turui yake kure semangat dolo dia mai unwakele tomatua lau pasongkoi komi tesongko dome puang turun tamate batara laku pakilala komi solanasan ku pakilala ite siambe di toko ia tu piaruane ia moya tamanata tuna kamasiam ki puang ia tu kamalabiran ia mo poleanna kami batiran ia duka poleanna sang tinti to tinaran nadendian to lalong lana sauran nambe na to na mangurapa maupa tupia ia to tubono tinaran lan tambilanna tau ia to mai tae nala kasirisan ke si bisara ibalinna dio babangan tondok apa puang ia masuanggana ia memandu di kataku di kasiri dan noba nia parokoi tabe kama totoran te kide yate siatama pena yate na yate lente yate lana pada di puang kaunan kinana laum pasan sia laum posiri mentu tobuda mengaku komi sia kakangku sia mbeku papa naiin kumualan sangan na puang mengaku na Lansangan na puang mengaku. Gure sumanga kumalasi komi kupasongkoi ya gure sumanga o puang Tatok ko demi tongkonan nasaksikan kaparengesan nawakili papa narisna kabarasan nawakili ambeku papa na Hilda kusanga terwakili bangsia moto secara adat dan terpublikasi lasusi tena melong saba kunan nenne du kamo kidin isangka masyang dongbong ide sangka tu kak solo la diumumkan bangsia moto minda-minda dumumkan ni ada apiraka gora-gora tongkom piraka kumua yamo tubang kadelang kada turu lo kaladun parenge papa na iin lasusi to dentam paling pemanuk-manuk masyang tu kak solo bitte kapua langsung dipukada kumua mangka ditok kalau kaladun kusang lasusi lawan na to na melo na tak na bangarsang kateta na pondok palelean na lang kada turu tomarapu nasaksikan kaparengesan nasaksikan kabarasan sekita solanasang laku kuah laku petinting bara katelelian labendang syambe naiin lompo kada sangat buku siumpu nate kaparanuan siumpu nadu kate patokuan tanda mali na tomarapu domete tongkonan kaladun waktu kusoro Kursangan tu waktu benak tulang parampo sang buku
Pangat tu bawa buku kada tu si tetena te allo kapua ta paranduan ta soranasang yang tu allo kada diana tuang Yesus punga telabak nama penduan na to te sara tu di sana ada matok ko kaparnya sa bunga-bunga ni kukua tabe lako toparenya tobara patulak tu lang majoren allo tetemo na kita la komintu kita solanasang la parapuan la kita mintu turampo kukua kuresuma alko kita selamat Natal selamat menyongsong tahun baru. Mapipisan na kukua si patusiel leki lampaken di papudian la kumpuang doma senggana palulungan tubelan na papasakena na bengki tempo waktu na bengki tekula malain dadi lataning pakilala itu disanga allo kadadian na po Yesus mapinduan na makurisumanga na lako kita soranasang maondongan na lako ibu pendeta lako gora-gora tongkon lako sinuku tomara toparenye lako anakku Pak Joni Tulak bati i pareladi di tengkon kaladu tumang kamu benak batu pira-pira pangando pasambayangan labirkan apa kilala tudiona pasanan kaparenyesan tu lata tinggayo lako yang kuma perangi jomai ibu pendeta dina sitongan na karna bulungku serikti matulungku belanda tumba makasan nate pasangan yate apa kapua sulit tulungku bilang na den tuparan nanta apakah ibu pendeta nina kumua di toko yang kapasambayangan na yalan tundi ki solanasa pua matua do mas suangan atau palulungan laun tiroroko ki tu kita torotolino laun bengki kamawatangan laun bengki kakinan laun bengki ka masakya-sakyan den nopa na yate pasangan yate mira kana bagasa apabila na pasakya na puang rapakan atau tumampa na tontong pasakya ki solanasang labi-labi lakuaku sulang pasan ite anamadin lagi soyanan lan waktu-waktu yala kote benanda dukana sebagai wakil keluarga perampok sumangaki aku kita solanasang tubelan waktu mau tapabengan rampo pada sende parannu paiman sende pakadua lompeng kilalaite allo kanadian na puang sama telino ma penduan na toki kwa laun tingayoy ko misolanasang laun tamui ko misolanasang baina den batu kada tangama tamami ya batu mabeko batu dari kapetawa tangamelo rampui ki solanasang kukua indekan tuara lang pagari kan solanasang labi-labi kadako ke den seite wilasu ngataduang komito marapu tentang
susi tu ta yona tangata kikua ta papatui bangai paturna tapi si batu patu borona mintuna to ta kiangoi tapi belanna semata-mata oleh karena keterbatasan keluarga. Na pogana duka suruki Papa Lu Bernina kumua yate tongkonan kaladun yang kira-kira ni tang diupu tang dilebu tu Papa Sakina pua. Kumua yate tau tasun dete kaladun ditale lako mintu penjuru Indonesia bahkan luar negeri. Dia telah meraih berbagai macam cabang keilmuan. Tu bangka mona apa solanasa. Bangka mona sabu Papa Lu Bernina atau mintu na to kikua kure sumang ala kupuang. Belanda pasambayangan ri belanda usaha ri na situro pasambayangan nama din dadi to apa sistem. Mereka sudah terlibat di berbagai profesi dan pekerjaan di seluruh Indonesia. Baita moratu bidang pekerjaan tanai solanasangi. Meskipun mereka tidak ada di sini, tapi ya tu pas sambayan tapangandota, la tontong ya, mangkan pokada ibu pendeta Nina, la mendadi berkat lako kita soranasan, muira kana tayo na majuren Allah toten. Utole pa aku kuah kurne sumanga, la komintu toma arapu. Cumang kamu pogau kana turu bisara misabunganna nolai kana turu na pileina mendadi lompasan itu disanga kapal Indonesia. Baik pada moto kure suma.